Жер доғыттор мип менниге солус тотойы запеканка тастыққа амбастан кортосканы бухаран кортоска пүрөтөн оробут. Олонно үтү пүөгей туханным. Салгы ыхарылырга лугу кырбастан беремнебит. Онна шампиньонмутун арыйбаттыбыт. Кимені кырбастан мадақ боллағына кырбастыбыт. Салгы сырбытын тюркалан эме белемнебит. Жолгентен лук-бутун ыламмыт, масарытын кутан ыхарылатыбыт, олырды шампиньон туттубут, тустан бердибит, онна ыхарылыбыт. Онтон атынникке фаршбытын паприкалан, перистен, тустан ыхарылатыбыт. Бастыкы бүрүөһүн кортоска, олгентен фарш, шампиньон, сыр, онна 160 градуска духовкага 15 мүнөтэ уурабыт. Аспыт белем болла, миннигестик. Аха.